Sanibona wemakhosikazi. Ngizwile nini ukuthi nina nithi thina amadoda kwaZulu asikho romantic thina, Angcono amaXhosa wona sikile yanelisa, thina senelisi. Niyamazi lo. Niyamazi nini uhlangihlangu. Niyamazi lo. Uyabona ke la mntakwethu la induku imithi iphakamisa isulukezi ima ngo4, ilale ngo4 ngakusasa la. Isidudla sisishaya sinabe. Asisibeke embhedeni isidudla silalesa phansi ngesimende ngoba usimende awubhampa umbhedo uyabhampa asilobhani thina. Ungalukhuluma kakhulu ngicisha lo moya lowo othi amadoda kwaZulu ayabheda. Angikhulumi indaba esilendi silenda siyaquleka qu sisithele ngamanzi sivuke sikhala kusona. Siquleke futhi sithele ngamanzi sivuke sikhala kusona. Le ndaba lokhu bathi abantu amadoda kwaZulu awekho romantic naku la si romantic khona. Thina sithatha kohlangihlangu thina. Sithola udilike thina bolo chitha lo gaxo sihlahleni. Uthi ulandele ipipe usithole naka lesiqulu sekhona lezansi. Senzela nina neneli nina nithi asinenelisi thina implant awusebenzi la masedlule kuthina. Mawudlula la implant awusebenzi la ukusha amawele imbiza amawele ke ukhipha thula ufaka implant le uthi ngeke ukhulele uze la into zesilunga zisebenzi la kuthina sishaya into thina angikhulumi isilenda sishaya sikhuluma indaba zakubo athi umuntu kwathiwe ekhaya baby angikudlisa sesidlule la Hlangu lo abantu abayeke lokho bethi amaZulu awasizani amaZulu nje ayalobha woza mawutha angikude mina shone eGlip shone eDalton wozwa kahle amadoda khona ukuthi enze njani asidlale mntakwethu gede indaba ukuthi leni ithi thina amadoda kwaZulu asinele siyenelisana